hambul hala na penamu ni miri hukaritu la lodu nahu lodu dambu la tanggal 28 la ulang dambu daungu 220 tailu tapahamburu beli la channel YouTube YKB GKI TV tarongnya na pulung ni miri welingu la dedi kabudu patu landalar hau lupataka landalar hambulu nomo na tema na randia na papalakumu ang napatandamuan may katahamayang miri hukaritu wabarmanya na pulungumu matawa nangahumatua na mapamambiha kama papalaku ya na pulungumu. Amin. Ang buhambul halala panamu na miri hukaritu rukun ay kaingu ang ihambilu ya mayaka nama rukun na badapa wunjingu ang udapatau lamangilu na papanina lahura tumatua rukun na tau madua maangu dedingu ya mayaka na lipangyarangu welingu banakia daka lahakola minggu tunanu pakumatua karukuna pawuanay nama akatu tunanu buka pada pawunjing kanyuda angu da paluhu ndada pambuhangu ndada palaku aya nama ham ndada luri panamu na pulun ne miri nama ninya lakanandingu narehi nahu na pakalua kanja na lipangyarangu bawananya lapangyarangu na tau bawana nyuda nyutambul halanda nama ninya lapinutana matawa kataluri hambu kataluri panamu ang palaku dia nama akatu na pulong ne miri wana no kawai lamangilu dapapatembi angu dapaluhum na hamu yakan dia maka palaku minya nama akat papalaku ya nama akatu napinya napa pindi napa palaku ya nama hamu yakan dia palaku ya nama dahamu ang buhambul halanda tarongu ya pulung nemiri la dedi tailu landala rulima bana paninu ala bana pindunya yakan ningga yakan dawa pingu ai leyo wana na paninja nyo dawananya na tau wanya papindi palaku ya namaham lakanandina yakan dia na palaku ya nama akat na pulong nemiri na pia kawana daka bamata mi daka ilak yake palaku ya namaham nadu yake palaku ya namandahamu nama akatu ninya langaru pindumi ya du ya nu narih etinda nyiminingu kuahani mata wana kuahan na pambadawan na miri kata palaku ya namaham amin miri wanga makuaha kama palaku ya namaham nyumu amiri mawanga ma atal kaparu amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.